Мені хукшинга денда шоп, и у моего прадедушки Митыпа был лучший друг конь Хуринхернер Теп. И на войне он встречает своего коня и в итоге разлучается с ним навсегда и не может его найти. Сэмэна. Мені главный героиням Захын Басыгын. Мені героиням Шын Хурголида Орхадын, тынды хухот сараныгы обижал, но гет саран гыртысы куга девичо нухарынь батыр гыжнырыты. Брелок, бурят брелок ухудынь, хлеем бични нухарчин. Арм зургате амгылын гыч хуун тухе, тэр хуунымны дотроо хаагате хунте зугаалдаггүй тэд ижийн өвчнтэй байна тийм хадаад үнтэй операц юмх хэрэгтэй тийм хадаад бүх хүмүүс хаагдаад ганцаараа байдаг байгаад тэгээд өдөр бүрээ ажилдаг байгаа мөнгө зарботохыг Бүгэн мөнгө авахыга муу ажил хийж полицейд баригдах байгаа. Миний сценарий орны бас егер басагын муу хүнүдүй алжахнатай. Он видит, как пчелы страдают под тиранией королевы. Этим моментом пользуется бабочка для того, чтобы сбежать.